ari muthi wa ukugwira mashujaa njamba ici cia bururi citikire kiharo gya Kasarani gukugwira na njira ya kwigarika kiharo-ini. Ngucanio ya mbere yuma ya atumia kuria nyarari cia Kenya ithakire timu ya Uganda. Mashabiki aria megukinyitie magikira iritua muci hinya na kwandikithio Uhotani wa ikabu 24-8. Coach Adidu Kihuba akiuga Uhotani udunonekana gutari na maudito. Tumekosa viwanja, mara mingi tunajipata tuna train mara nyingine hatuna transport ya kupeleka wachezaji. Saa zingine hatuna wheelchairs za kutosha, zimebreak. Tukuona serikali ikiwa imekuja kutusupport hapa. Mwena wa arume kuma na ngumurutha na udito gatagatĩ njamba cia Kenya na aru nao Uganda. For us, we are not loser. We have played and we have presented what we could. Kenya makirumirira ikinya rĩa nyarari na kuhotana na ikabu 51-23. Tulicheza na Waganda mara ya kwanza, wakajua strength zetu ziko wapi, lakini nashukuru Mungu na makocha wameweza kuweka plan ambayo inafaa na tumeweza kupata ushindi. Nyarari ici na njamba igikugwira Uhotani wa fatana uria matindikite ikinya rimwe guthaka mbitika-ini cia gitaru kia Afrika mwaka ukite bũrũri-inĩ wa Morocco. Nasikia vizuri kwa sababu hii ilikuwa ni kama tiketi ya kwenda Morocco. Na kwa sasa niko naye tiketi. Kitu kinachobakia sasa ni kutayarisha timu yangu iweze kufikia kiwango ya international competition ile ninaenda kupata. Ikinya riu riki ariria thirikari na aheani ya uteithio wa kibeca gutigirira timu cia andu aria mari na wathe ni ciarugamirirwo ta timu iria ingi cia gibũrũri muthako-ini hatari muthutukanio. Ngiribotera Inaro TV njitagwo John Kate Wanjohi.